بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. Buruclarının egisi boğan asman bilen, kıyamet günü bilen, cüme günü bilen, harp günü bilen kasem ki, قتل أصحاب الأخدود oreklerinin egillerine lanet bolsun. النار ذات الوقود U orekle lavuldab turgan otla bilen toldurulgan idi. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Aynı vakitte ula orekle üstede oldurup, özlerinin müminlerge kılıvatkan işlerini körüp durattı. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Ula müminlerini fakat mutlak, galip, medhiyege layık Allah'a iman etkanlıkları üçünla yaman köydü. Asmanlarının ve ziminin padişahlığı Allah'a xastır. Allah hemmin ersini körüp durgucudur. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Mümin er ve mümin ayallarga ziyankeşlik kıygandan keyin küfrüdün qaytmağalla şübhisiz ki cehennemnin azabıga duçar boludu. Ulaga ot bilen azap kılındı. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. İman etkan ve yaxşı amellerini kıyganlar şübhisiz ki astıdın östenler ekip durduğun cennetlerge sazavar boludu. Bu çoğun bəxtdir. إن بطش ربك لشديد Rabbinin cezası şek şübhisiz kattıktır. إنه هو يبدئ ويعيد Allah halayıqni hakikaten yoktan bar kılıdı. Yani ölgenden keyin ulanı terildirdi. وهو الغفور الودود Allah mümin bendelerinin günahını en mağfiret kılgıcıdır. Ulanı dost tutkucudur. ذو العرش المجيد Erşinin ilgisidir, en büyüktür. فعال لما يريد. Halıgınını kılgıcıdır. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen leşkerlerinin, Firavun ve Semud'un kıssıdan haber taptın mı? بل الذين كفروا في تكذيب. Kureyş müşrikleri aşı kafirlağın nazil boğan azaptın ibret almay davamlık inkar kılışıvatıdı. والله من ورائهم محيط. Allah kafirlağının etrafını korşap durgucudur. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Belki ula inkar kıygan nese levhil mahfuzda saklangan ulu Kur'an'dır.